kama n'umwana wawe. Amina. Ebi Biishopu Twinomujuni abigambira ubwabire natekaho abarundi 560 emikono aha kanisa ya St James Church of Uganda omuri Kigarama. Kama n'umwana wawe. No kwikiriza konka no kwikiriza konka koma kukuba kutaine kukora koma kuba kufiira gusto ekire kigambo cyoha babahereza muze kushobora abantu bahuguke bahuguke Eminyeto yihiremo gwo kusiba mu maramizo ngo barondo bushwere bonka bakabura kwefaho kugambira abo barukunda Bishop abagambireho agaruka asande kwira Mugambo yizira ngo mbo mukaziranga wanje garanga amazina yenda kubera abishibaro taine uyaga shwero wewe tumanya byavuba ati ajya kwera kaze kurara mu kanisa aza kuzoma overnight eraza nkurga shahemwe zo mwazo kashahemwe zakasheshera za kumanagambero hanga unyendo mukazi abebembezi bekanisa ya Kigarama Church of Uganda basimira umureberezi aha bwengera nungi hamwe no kubagarura mu masiko okugura ekituti kiseke cyo warebamu gwetereza kukitamu project y'umwani ogwahika aha kwinuka nangwa nareba gwarabize twabyare bitamagana ashatu hansaha mbere no kutubyendekere hatenjura kukagwire nareba gwarabya kandi nano kwegesa okuyatugesa twabakunda nonga okugesa bakristayo ukora barukushaba kandi bakashaba barukora Abakristayo ba Kigarama Church of Uganda twikiriza kandi tukimanya ngo ukora muhaguruka buri kimwe cyo nakanaranga nagira wagahe emikono yitu emigisha emirimo yitu rubatkozire rangara twera mu migisha abo bona bine bitekateko byo kurwanisa buruhanga yashukireho amajuta Bishop nagira ngo umuheru yabo nimbi uti no umuntu ruhango yashukireho amajuta umuntu warahanga ware kambagambe umuntu uragashyireho amajuta nakugendana abekanisa ya Runyinya Church of Uganda ero kushangwa mu burisa bwa Kigarama bakorisa kagishaka bashaba Biishopu Twinomujuni ngo nubendo buriso bwabo bwa Runyinya gasha kwa Mike atwakire.